Hello everyone, this is Habteab Academy. እዚህ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብኛ ኮይኑ ናይቲ parts of speech ኢልና ጀሚርና ናይ ግራመር ክፋል ወይ ናይ ሰዋስው ክፋል ካልኣይ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን nouns ብላይና ጅኻ pronouns እዚ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ መደብ parts of speech ሓደ ብሓደ one at a time በኣዝዩ ዝርዝራዊ ዝኾነ መገዲ very detailed lessons here. I hope it's going to help you. መጀመሪያ ግን subscribe በሉ like and share ኮሜንት ናይ online classes ቀጻ ከም ዘሎ ኣብ ዘሎ ርሒ ዕለት ሓደ ጅምር ሓድሽ ክላስ ከም ዘለና እውን በዚ ገጣም ክሕብር ፈቱ ሕጂ ናብ ክላስና parts of speech pronouns. A pronoun is a word that we use to replace a noun to avoid repetition of a noun. نحاول شيء محسن مستقصناه نروح ندقم كنوعل أبكار خمسة جزء نتسم بحالك على خنزوعنا أتقالتي pronoun بعد أبتغنيا كندسم نلو معي أبنت ناب خيلة. Number 1, my name is Habteab. My name is Habteab. I am a teacher. أبداً كلت تخاتلن دلوا sentence ويمولا حسابات أبتا قداميتي شم تتغيس له Habteab. أبتا قداميتي كندسم تتغيس له I Habteab. My name is Habteab. سيلا Habteab نعمل كت I كلهم the same لكن Habteab نمسي I لا سواء له I متكاتا نايسم كندسم. That's what you call pronoun. Pronouns كابتي closed subclass بحال ናይ ግራመር ክፋልም ገለገለ parts ብቁፅሪ ዘይፍለጥ ክትቆፅሮ ይትኽእልና ማለት nouns ኣብ English language ወይ ካብ ናይ English dictionary ዘሎ nouns ኣስማት ክንድዚ ኢልካ ዘርሉ ይትኽእል ክፉት open subclass ንብሎ ወላ መዓልታዊ ወላ every hour ዝወፅእ ሓድሽ ስማት ህሉ ናይ ሓድሽ ምህዞታት ናይ ሓድሽ ሰባት ለስኢሉ እንዳሰፍሐ ዝኸይ ብቁፅሪ ዘይፍለጥ እዩ close open كنا pronouns ግን close them استوصل يوم I you he إلنا تلاقوت النفسي استوصل يمزون لذلك وصل تخين توضي closed بحال open فت تخين هاني ويكا they توصل كم بحال noun كم verb هنا open subclass بحال كلا أبنت fit we and I work together fit we and I underline gear fit we and I كلتا سبات رئيس اللهم نفسها حاويسكا كلتا سبات ويكاون لاني تقسك لها نازم تكاملو pronoun ويكنسم we fit we and I sorry fit we and I work together. We are teachers. We نعين ندخل أي تقسكو سبن ناي كلتا سبات شمس الذي تزداد first person نفسه حاويسو كارو السبات زلوه تقسكو لها نزي we بزل replace نقوله we is another pronoun. Listen to me Tom. Listen to me Tom انتهي مش Tom زار الله معك اسمعني Tom لا listen to me Tom are you I am talking to you نتي Tom اللي تقاسكو أو كلمة مساعد ولا سب نتي زار الله سب you بزبل لكن Tom you Tom underline كنا لا نتا underline كنا زار noun دتك pronoun كا بغيح دميو قريب له أبسكرين كم تريو. Okay. Haile is a mechanic. He works in my garage. Haile is a mechanic. Haile ناوني he أبتخلق يجن لكن ده Haile تجم he اللي تغيش الله ده he pronoun. Haile زلوين زخانة يكون male وتبعت هاي زخانة مو single نحدث بتقسلنا السو من بالمالتيو he pronoun. Haile and Helen are husband and wife. يجب لها حالة سوات زارنا Haile and Helen underline كوين الحمد لله. Haile and Helen خلت سوات مو مسانا زي اللو هل سأكل كنت قلت لها زي الساتون. They live in the city. Someone borrowed mine. Someone borrowed mine. هذا سبب سنتي تلقي حواله. تاي مهاني تقصنيان جن ناتي بزبل نتا نقر تقصلنا. كمبيوتر تكون بيرو تكون تراج. تناتي حد وسيله له ناتي
أكن بشمان سبعة أكن تراز بيروي كمبيوتر نبل ناتي إلنا بpossessive زونه pronoun possessive pronoun أتناتي سووا سيدوالو شو ما تغير تتصل انتهي مخانوعي فتنانجن ناتي بزبل قال ناتي بزبل كندسم وي pronoun حالي نقل تغيسلو حالي أنا زولنا نقل someone borrowed mine I wonder who it was حالي سووا سيدوالو تناتي من مخانون دعي هجا قديمة تغيسة صيحاتكم تخيلك انتهي مخانا بزيقدس ناتي بزبل قال وي mine بزبل قال أكن نشما أكن تغسى أكن the computer the microphone the pen بل تناتي وسيلة الله ناتي بزبل تكيني أنا تمام الذي زوم بروناوني كن وان النت بزملكت ملكو mine possessive pronoun Jack lost his hat when he was riding his motorcycle. Jack lost his hat when he was riding his motorcycle. Okay. الذي أبزي his زبل possessive زي كن pronoun يكونن possessive adjective ناتو تدهريو noun شيء وش هذا his hat تلنا his كان possessive adjective يقول his motorcycle تلنا adjective أبزي سنت زيادة لا pronoun كندسم he ها جاك تكيا قريبة لا عليه الذي جاك أكن باكاشا he لأن الذي ب possessive pronouns possessive adjectives ده تكانين خير أسمات أكن مدرجة صينا بسمت راح تندقوي pronouns أبزي ولو وتا sentence انتهي مسألة إلا رأيه Jack lost Jack's hat when Jack was riding Jack's motorcycle بعد هذه جاك عملوا الجن نتي سم بكن سم ده تكانا نخيل okay so the Jack is replaced by possessive adjectives and pronouns the possessive adjectives the pronouns تكيل لكن تربعت هذه Jack يلا بحن sentence مالتي okay pronouns أربعة عينتين personal pronouns بهاللو كلته subjective and objective personal pronouns possessive pronoun لو سالساي رابعي reflexive pronoun أبزا table دي أزي نتصير يدرى مثلاني first person singular first person plural second person third person دابله أنا تقول لنا لهجي توم personal pronouns بهالو subjective and objective of sentence نتي كان يا استي وين subject وين object تتكو ماتي subject with object بسم بناون كتكست لينا بpronoun كتكسله كم subject هون كله كم object هون كله كلش لذلو توم personal pronouns أبكر تأخذ subjective and objective a first person subjective I like coffee I play football كم subject كم هنا نفسنا تكسلنا I كم object وين أقربه أنا منه he gave I بالنسبة لي subjective I objective me first person plural subjective we objective us second person singular you أبز في الليبل subjective objective you like coffee you كم subject كم الغلان كم object I will give you I will give you كم object كم الغلان أبكرتي السامي he subjective objective him she her it كا لك خم you أب subjective أب objective كده أي فعلني third person plural تقولها زي like coffee كم subject كم object I will give them تقبلت هون هلو objective pronoun هون هلو up sentence كم object هون هلو them بتكلم على كده تيسالسي عن pronoun possessive يجي possessive pronoun مش possessive adjective لزجاجي possessive adjective بتسألني حبر بزي زخوني حبري أبزي table ذاتي له تمام تحت adjective دلوقن adjectives يوم pronoun سيكون جن مش possessive pronoun أزم في الماسر مش أمن دوار دالا كريم يعني خلنا نسأل تذكر خون خل possessive adjective my this is my book بدها يوم شيء noun اللي فوق قبله يتقال adjective ماشي like
big book, interesting book. هون my book. لازم my possessive كونه جن adjective. Mine جن بالحين noun follow يقولوني. This is mine. This is mine. Mine possessive pronoun. لذي my first person mine. My first person plural ours not na. Yours not ka. وهناتكم ab English you كل شيء plural and singular the same. Yeah. Third person singular the male وتواتهم كله. His the one city. Hers. This is his. It's not you. This is hers. It's not I. كنقول كلام. It possessive pronoun يقولون. Third person plural كم كلها. ناي زي مالتيو. Theirs. This mic is theirs. ناتهم you كلام. ناتهم مصحف. ناتهم mic. إلنا بناون أخذتنا يكون بزي ناون بينهم كم كله. you possessive pronoun زباوي كن دسم لهم. متى كانت هاي اسم لهم. سم ده follow غير ولا جن. adjective هون على مالتيو. أوكي. تي رابعي reflexive pronoun. Reflexive pronoun first person myself. نحن نجر صعب علىها عم بقول كيا. تكسكلها myself. Plural ourselves. Second person yourself. Third person singular. himself. He did it himself. herself. Non-human. it ka reflexive pronoun itself. The cat did it itself. The cat jumped itself. زي حاجة نبزحات third person سامسي أكال كوينة بزحات كا themselves. الذي أبحان تيبل تداليل له جن بسنتنس ملكة حريش لدلنا سيبنا أب sentence كرينا. okay. Personal pronouns they usually refer to people مبزحدين سب يمرسوب زي كا it كم أكالنا personal pronouns وأبتقول جلنا personal pronouns أتيلوغن it نسب كمال كتغل ويكا أنان همان نهار نقاط نقول كتغلي table computer whatever it كمال كتغل نسوون especially صوتو أبديت فليلو كده it لنا نزونا نهزانا منه. okay. It's a baby we don't say he or she. الذي it نسب نتكون خل ننان همان سب نزيكون نقاطون كنت كمال نخل. okay. Subjective and objective. I me I subjective me objective. We us. He she it. Him her. He him she her. They them. يمتون personal pronouns كم subject كم object نزار ولا. حجيب sentence نرايا. Personal pronoun first person I it is زار ولا سب نفس الوقت ولا كم subject I كم object كم تقبلهم كلها عمله me. I helped him. أنا وهاهم كلهم. He helped me. كلهم he helped I. أنا بلينا he helped me. كم object نفسك تطلع لهم me تقول. We work very hard. We كم subject next sentence we كم object some of them supported us حجزونا نحنا نعنا كمالتي. He serves as a teacher كم مهم هيك يقول subjective. The community supported him. He كم subject him كم object كغير كلها absent كم جاب تيبل نرجعنا. She is happy subject. They gave her. She subjective her objective. They the plural جحد كون هلا third person. They are here absolute they as subject of the sentence. كم object هم كلهم لكن they them يخون. okay. It is for them. We don't say it is for they. It is for them. نعاتهم يمكننا. okay. تيب possessive pronouns كا الكعبونو كم تبتدي ترى الهماتي. The book is mine. It's ours. It's his, not you. Hers and theirs. بجحد تكون هلو الذي التابل أزيانة زيرو يبوله بدرجة pronounce أنوت معهم pronounce absentence كا تخلو انتهى المسلوب إن لاماتي. لحيو reflexive pronouns. reflect من تصبر ماشي reflexive. okay. لازم نحن نقر تقلبت النوع refer كبر كله كمل كت كله reflexive pronoun نبله. زيامتهم myself, yourself, himself, herself, itself, oneself,
كمون بلورال كون ourselves بعلاتنا نحنا بعلنا نحنا نقولكس ليس بعلنا نقول نفسها دقيم كاتوصل الله وي نتمجي ما توصل الله دقيم كاتوصل الله بعلو بعلا بعليه زبل نتيجة على كم مالتي إذا reflexive pronoun أنا إلى subject نعو نعا يكون أنا نرأسي نقول الله reflect يرو نبايك من الأشكالتي تكسر I myself أنا بعلي أنا I نعمل كده myself ما نعمل كده تقلبيتو the same thing نتيجة مرة تتعسى سوي نجا يتكس in the same way okay هل حسن تسمعينا I cut myself shaving this morning I cut myself shaving this morning هجي حريدة ولا لا هذا سب نخلص حيرو يكون السوق بعلو السوق لنفسه هذا علو ويك دا ثلاثة خلهم بعلي حريدة okay أدميو okay I cut myself It is weak of him to kill himself It is weak of him to kill himself السبع نفسه مدفوع دخمتيو okay when his boss contradicted him حالا قوش لتقارج أطرح نفسه مدفوع دخمتيو he himself he نوع كده himself نوع تملي شو نوع كده هذه كلتي نوع عمل كله reflexive reflect يرون عمل لسالتي reference مالتي شلادي do you or do it yourself you do it yourself الصحة بعلها أكبر الذي you do it yourself is reflexive pronoun she herself in such cases we don't use objective case of pronouns I have cut myself not I have cut me we don't say I have cut me objective you أبزغن تفتسمون حدا سبحان الله I cut me I cut him قلنا كأنكم هلا هو حريدة وكأنكم هلا هو أدمية I cut me قلنا objective pronoun تكمنا تي فتسمن دفتسمون الله حدا كون هلا الذي نزي reflexive pronoun قلنا I cut myself he cut himself she supported herself حجازن زيبلو اتحجازي بعد نفسه حجزه الله تي فتسامي نتفتسم أب نفسه في محله reflexive pronoun يبقى أوكي الذي reflexive pronoun بستفهم قد كمالو I have cut myself بعلو ويحنسب جزاء سا قلنا قد فتسم كلا in such case we don't use objective case of pronouns هنا كلا with prepositions look after yourself after preposition miss prepositions تكملوا Esther is looking very pleased with herself تحقق سالة بنفسها okay بتي عم نفسها المسا تلوتي بتي عم نفسها فترته سمعت أكلنا لي whatever بنفسها تحقق سالة in combination with the verb and the particle splitting the phrasal verb we gave ourselves up give and up ترجع حنطق على جن reflexive pronouns among we at look no we gave up we gave ourselves up okay كلاي we pulled ourselves out pull out حدا phrase reflexive pronouns جن نزي split يرو أما أكو أتيون كم رأي الله قلقل خال ماشي okay in a few idiomatic expressions كتسيلو أو idiomatic expressions نتكلم بلاله strictly between ourselves لأجي مستيريو نحاسب كنا قريبون قلنا كنا دلها ماجي strictly between ourselves زي أما هوناي okay زوج أنا قاعد يكون كنا strictly between ourselves in itself his being uneducated was nothing to worry about in itself نبعله زي مهر محمد راح بعله ساقا يكونان okay هنا تمالي in itself لأن نرأسه تتكسلس نرأسه بزي كالي توسعنا قال okay his being uneducated in itself is not a problem بينه دي مهر محمد راح بينه ساقا يكونان كال تريد حاوي سوا نمبر okay positive pronouns positive adjectives أقدمة تقسيمات كله positive كوينو جن انت لعب بناون وي noun سيبو زمت خينو it's positive adjective هون his book
ናቱ መጽሐፍ አውሎ ትናውን ኦሬዲ ነትናውን ተኪ ይኮን መጽ his book ተልና ናው ናይተከን ኣብ ቅድሚ ናውን ኮይኑ ነትናውን ከብር ይመጽ ስለዚህ adjective still ግን ዋናነት ይመጽ his book positive adjective his ጥራሕ በይናኩም ከላ ግን positive pronoun this is his ያ ናቱ ያ ከላ pronoun አላ አክንድ ሽሙ ታ his ታ ዋናነት ተመልክ ቃል ጥራሕ እንጥቀማልና ስለዚህ possessive pronoun this is his camera ተልና ግን ናቱ ካሜራ ታናውን አላው አይተከተን ስለዚህ ነታናውን ዘይተከታ ክንድ ሰማይ ሆነትን ምስተናውን ነታናውን ክትገልጽ ለመጠት adjective ንብላ ስለዚህ ኣብላ አጽላ possessive pronouns and possessive adjective table ናይ ኩሎም first person second person third person plural singular ናይ ኩሎም ተን possessive adjective ኮንኮሎ ናውን ኮንኮሎ ዘለፍሊ ብንጽራይናሎ mine ተይሉ pronoun this is mine በይና መጽያላ ነትሽም ተከያተላ ሽማይ ጣሰና this is my microphone ተለግን ማይክሮፎን ትናውን አለው ትናውን ኮሎ ተካየደኝ ኣብ ቅድሚ መጽዩ ነታናውን ትብልቃል ነታናውን ከገለጽ መጽዩን adjective ስለዚህ mine pronoun my adjective yours pronoun your adjective እንደበለ ከምዚ ኣብ ዝርዝር ስለለሁም ማለት okay now tab sentence ግሪያና this is my cup this is my cup my ህጂ pronoun ይኮናል adjective ነፍታ ናውን ታሻላ my cup ታ cup አላው ታሽም ከላ መተካታይ አይደለም ምስታሽም መጽዩነታ ስም ገለጽ ስለዘሎ my possessive pronoun ይኮናል adjective ያ ቀጥላ ዘላግን yours is ናትካ ግን ናትካ አንተ አይጣሰን በተናትካ ትብልጥራሕ ተትኪፍ ስለዘሎ pronoun ስለዚህ yours is possessive pronoun my is not possessive pronoun in the near future we will have our own library ta pronoun alla ስለዚህ own ተወሳድራይ this is my own idea እዚ ናተይ ሐሳቢ okay extra emphasis can be given in this way and ሓደ ነትዋንነት ተጠብቃ ተጋነኸላ okay mine ናተይ my own ናተይ ወሐል ሐሳቡን ነው ይንባል emphasis own ንጥቀም እስከም ዛዓት ሙሉ ሐሳባት ማለት ነው okay رابعين نموذج مثلا demonstrative pronouns demonstrate نحدث تزاربولو ወይ ትገልጾ ዘለሃ ነገር ኣብ ቅድሚ 50 ካ ቢኢድካ በጻዕት እንዳመልከትካ እዚ okay ዚያታ ማይክሮፎንያ በዚ መወልያ አሎ እዚ ስታናታዩ ትኬብልካ በዚሩ ይሐልፍ ዳወልኩ ብዛዓዛ ማይክሮፎን ከዛብ ከለሁ demonstrate ይብራሎ ዳርአሃ እንዳገለጽካ ኮንኮሎ demonstration ባስ ስለዚህ demonstrative pronouns ባህሉ ኢድና እንዳመልከትና ሐ ነገር እንዳጣስና ክንዛብከና እንጥቀመሎም ቃላት this ኣብታሃን ዘሎ that ኣብርሖን ዘሎ these ንቡዛት these computers this one and this one ክልተ ኮምፒውተር እንደሎም these computers are mine when I record my videos video ከመላኸለሁ I use these computers ዚያ ድምጺ ዚያ እንታሽዶ ስለዚህ these ንቡዛት that ንሓንቲ ይርሖ ዘላ those ካ ርሖ ኮይኑ ንቡዛት ስለዚህ መብዛሕት እዞም ቃላት እዚኦም ኢድካ እንዳመልከትካ ከምዚ ያለኸለሁ this tell ብዙሕ ሰንሳይ ትርጉም አይብኒ this tell ግን you understand what I'm talking about ነይ የመልክ ከምዘለኹ ንጹር ይሆን ስለዚህ this is mine this microphone is good okay ስለዚህ this that these those ዝብሉ ቃላት demonstrative pronouns ክትከኸለው ወይ ናውን ተኪዮም አክን ማይክሮፎን this ይብላለሁ ስለዚህ ነታ ማይክሮፎን ትብል ናውን ይትካሎ ታ ማይክሮፎን ትብል ቃል አይተመጽናላ አክንዳ ያት ስለለው pronoun እንታይ አይነት pronoun demonstrate ንከና ወይ ከዓ ሓደ ንገልጾ ዘለና ነገር በኢድና በጻዕትና እንዳመልከትና እዚ እንዳበልና ክንዛረበሉ ኸልና እንጥቀመሎም pronouns ስለዚህ this and those ስለዚህ example sentence ምራይ ሂጂ ገሊሊ ማቲው I mean this book ተልና demonstrative adjective ሆን this that ተልና ግን demonstrative pronoun ከናት ከመሉ okay so pronouns ብዝምልከት بሰፊው እዚ ይመስል እዚ ካልኣይ ክፋል ናይ parts of speech እዩ ኣብ ዝቕጽል ሳልሳይ ክፋል ናይ parts of speech
adjectives إذا مزيه نهجعن نتصور كون تسفى قبر. See you some other time in the next video. Have a nice time. Bye bye.